Urwo rusaku n'urwa bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi. Aha baherekeje umugore n'abahungu babiri. Aba bambitswe inyama z'ingurube. Umuhungu umwe afite uruhande rumwe, undi nawe afite urundi. Uyu mugore bamuhaye umutwe w'ingurube ni wacigatiye. Bari kumwikoreza bakawumuha ngo nawe usome nawe ucigatire n'ibindi. Ni nako inyuma y'undi muturage witwaje inkoni. Abana n'abakuru baragenda babakomera. Bamwe mu baturage rero bavuga ko aba bakekwaho kuba bibyiye ingurube, maze nyuma yo kuyiba batangira kuyibagira mu nzu, maze abaturage babagwa gitumo basanga ingurube bari kuyibaga. Niko kubasohora twe twahuye nabo bajyanye kuri polisi. Irangurube amakuru hari navuga yuko sivyo sinayo kuvuga yuko na makuru avuga yuko ura muturage ngasanzwe yibe ingurube, asanzwe yibe ingurube akazinga kazibagira mu nzu, yamara kuzibagira mu nzu we n'abahungu be babiri akadepansa abahungu be akarubo bazohereza. Uriya mugore ukuntu bimeze, bari abasore bariba bamara kwiba ingurube bakayizana akayibagira iwiwe, yamara kwibagira iwiwe asigaye bakajya baza baryo buhoro buhoro n'izisigaye bakagurisha. Ariko nyine ni ibintu bagize umwuga, nyine bahora biba kuriya biba amatungo uretse kurya bafashwe nyine. Mufasha gutero twasanze iwiwe bakimara kuyibaga nyine ariho bari. Nibwo twaza tumufata n'abari abagenzi bose bari abagabo biwe nyine, asigaye tumutera ikamba nibyo byabiranye ubona. Yarasanzwe biba niko kazi. Baraziba bo baje basenya ikiraro, bamaje gusenya ikiraro ingurube bayisoramo barayijyana. Ni nabwo twari tukimara kuyiha ubwatsi. Iyakaremye Jean Pierre umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe avuga ko iyi migirire idakwiriye, ngo kuko kwambika umuntu inyama mu muhanda agenda komerwa n'ibindi ngo ntabwo bikwiriye, ngo ahubwo abakoze ibi nabo bagiye gukurikiranwa. Ntabwo iriya migirire ariyo rwose. Umuntu yo yibye amategeko amuhana, ibintu byo gufata umuntu ukamwambika inyama ukamunyuza mu muhanda. Niyo mpamvu turimo tunashakisha uyu muntu wabikoze kugira ngo bibazwe. Bambwiye ko bafatanyije n'umuntu ushinzwe umutekano mu mudugudu. Ni umutekano w'umudugudu rero yakoze nyine ibintu atakabaye akora. Ibintu byo gufata umuntu muri rusange amategeko arahana abantu kuri icyaha. Rero gutamaza umuntu kumugirira nabi mu ruhame ntabwo ari byo amategeko ateganya. Rero uyu muntu wabikoze arabibazwa. Aha muri uyu murenge hamaze igihe kinini kuvuga ikibazo cy'ubujura. Abaturage bamwe bakavuga ko ntawe ugitunga itungo rigufi ngo kuko abajura ntibarirebera izuba, yewe hakaniyongera n'ubujura bwo gutobora inzu. Ariko uyu si umwihariko wa Gihundwe wonyine, kuko usanga mu karere ka Rusizi ubujura bugenda bufata indi ntera. Mu murenge wa Gihundwe w'akarere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred, TV1.